Umqondo wakho awudalelwanga ukuhlala nje ungasebenzi, ungasolve iproblem, ungasolve ichallenge. Awudalelwanga lokho umqondo wakho. Awudalelwanga ukunethezeka. Umqondo udalelwa ukuthi uhlezi usebenza uworka towards a certain purpose. Usebenza towards solving certain problems. That is where umqondo wakho khona udevelopa ama-mental muscles. Yes. Ilapho khona umqondo wakho u-evolve khona. Ngaleyo ndlela ku-evolve ne-consciousness yakho. Uma ngabe uba umuntu osolvayo ama-problems okunokuthi awabalekele. So ama-problems ungawabalekile. Kepha ama-problems thola indlela yokwasolve. Ungafreeze, ungafight, ungaflight. Mangabe uhlangana nama-problems nama-challenges. Lezo zinto lezo yona ndlela umqondo wakho o-evolve ngawo. Wena okwakho kumele ukuthi ukwenze ukudevelopa